Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Hadin bakipulit jong ka West Khasi Hills District kila kemno ya uway ubre ubala subajor ba uday ubadan kti ha ka ba penyap dosman ye mei bad ya ka nong tray ha ka snong nong ston bad ha ka jingto okit ka ba penyap ha uni urunar ula phla ba ula le ya ka ni ka kam bamban ha ka step jong ka arpu sautrik ubnai nailar arajar arpu way tang marway hi da ka ba pendon kam da kitiar penmen saw ki ba nep pan khat jubor ya ka jing em jong kini ki arngut ki men sem breu Yau ni urunar latip kerteng kumu ban prang kupar nongbri ubala arpu sausnem karta bad ubadehi nagani ka snong bad hadin ba ula de ban le yagani ka kam runar ula pedri no shashilong shakajaka ba uju sawai hanong rim hills Superintendent of Police jong ka West Khasi Hills District uba Herbert G Lingdo habaya kren bat kilat pathai khubor uliyat ho baki purit kire okem yu ne ka wai ka kali hakithain mairang kat bo udang thmu banwan phai byang shanong ston shushu OSP uliyat ho ru ba uni runar udai ubreu ubala sha'ram ha ki ba bonu ki breu bat ka jinglait prong jong u hagani ka ying jong ini mei kalong ban luti namar ba udai uparasnong bat uba itho ithaw bha Dia tugas ni at saudari iyo bor pondok paisi ba ada lu jing sa penyap anut di thai yang dia po nong stin di urut nilai belati di tim ini polis tim ini nak tu ya di skill bilik tu pengaruh awan tu di nalap bagi anu kisahnya di lead seperti sistem seharusnya kondisinya bagi dia seperti majenti di nomor selang absen senang di anu kita dia tetap kemudian di urut ini lawan bentuk segi crime scene unit ini percikian unit ini di layar utama urut dia kan dan investigation juga kes nama yang cuma constitute marmah di mereka special investigation team mengibai menghap di DSP cuma tinggal trace hitam di marmah lapak ni kem robot di gunung le yang kam nin hadir pengilai tokit ha hilap paudon wayu na ruan menmiet kata tugas kami ba ajun apply trik sedang itu hilap iya lai budien ba itu kena nilai lap audio tiu pantang kupar nombri nanong sini absosnem uniu pantang kupar nombri nilai buah civilian sungi buat jingara mencoba SB headquarters nilai lap memin wah ini beliau dan jenuh apa tugas ini berjongga absen tadi kata presiden ilalah dan kami ini beliau apa bulan kali nama ram tiada lawan rayu ilah tokit bayu pada special investigation team ini ilah pek iki sebut beton uni beliau umlah suban len di ulah klan barulah leh kam hadin harga tinggal dulu mentas ni lah yang recover R3 mobile phone juga aku kita thay kita ulah penyak atau komit di iyo ka bisa mula tu nak tu bayin yang recover bisa tu di nak de kijan tiba ki judi uman uladet le kam pet selong usak yang wai ko selong Ponor Mills di Milalap hantar nak cek kata yang wai Milalap di judi di badan senam di kini baru kriminalisis ni pas ke FSL but ni mentah ni undang-undang ni lasim custody di
ke investigation ini kadang ya ikwa ba in ensure bahkan ini ke investigation ini kan dong watertight nam nila mencaci ba mengilang pendak ya kes mencaci dah kapor mengkloi kena menghidup yo ya ka conviction kaba u dai banyo kuna di harum mentahi ila pada tang di kuna hi bodon ubah penleh ni kamtrim kicar pun kaman ban leh ni kamtrim lu mila lap ini di ilang persang bangin ya investigate shoot atau don shoot kayak itu investigation kadang ya tambah nak thong trong ka special investigation team kadang bangin chat sheet deploy nang bangin lah di present of code bangin lah minyo conviction ke bapura dan tadi dan di agar dan dinar dan di abang sudah dia sedung itu ya itu medo itu di phone sekali pada phone ni boleh tu beliau itu di play dia ya berat di tapi harus bawa bisa dia ni wai itu memang tanya suruh melakalah ronggun mobile atlet ni lah yo burang ini yang persang mana yo ini dah sabi dah merah sabi mulai ada atau kamu antara ini nasabah kita mengitip mengi pusat acara sempat nilai yang berapa terus step lagi kenduk pun aib saya video tu kali pun nak kamu non Islam tu nilai yo bat ya yo simple witnesses namakan lain kes ini muju ke depan itu wana kataru bilang ya investigation ada kami yang wewe ke hadina polisi yang dia menentang kayak bilang apa udah 5 kamu